Ovdje će sad da me ubije. Halo? Ja sam rekao da sam jedna velika, dugačka beba. Do you feel pain? Izvinite, već sam igrao ovo i nije ništa htjela da mi snima zvuk. Tako da opet mora srčka jednom milion puta mi srefi. Znam da ću sada ovdje... Sorry sam okej, zašto sam se tu prošao? Dobro, ajde, znaš me, ajde, strašno si, srčka me srfi. Izvinite, nego, već sam malo odigrao, barem ću da odigram brzo. Okej, šta god kažeš ti. Barem da brzo odigram, da pola sata, da čekam milion vremena da mi se otiče. Da se otvori. Sada idemo ovdje. Šta je to? I više ovo kao walk through, tako nešto, nemam pojma. Ali ipak, nervira me, jebote, sat vremena, srčka me drmnula jedno 500 miliona puta. I sad moramo sve opet, super, daj mi to. Tako da sam već odigrao, tako znam što trebam da radim. Otvaraj. Znaš što sam rekao, ovdje neki prestane da bombarduju, sine. Prestane da bombarduju, to je tako to nisam prečuo. To je 2, 3, 4, ok, 4. Zašto se ovo otvorilo? Dajte, barde, Dobro, idemo ovdje. Izvinite, nervira me, sve snimo, jebote, crkva sam umoran, ali opet ću snimat, bol mi dupe, bol. Znam da se ovdje nalazi neki hask, ako otvorim oči, ću biti bio loš. Okej. Ćao, sine? Nisam znao za to, ha? Ne, ja znam, ja ću sve će digamo. Zatvaraj, to zatvaraj. To zatvaraj. Begam ja, pozvoli. Ajde, čekaj. Wow. Ne znam. Odmah. Zatvaraj, sine. Znači, opet da me jumpscare, ali vratno će. Dakle, sigurno kada nisi tu nema milion kaskova ovdje, bro. Idemo u abis da dobijemo Ani. Ko priča odgovara. Ovdje nisam zatvarao oči, nisam gledali to par. Mogu li imam kaznu to? Da, mislim da je okej. Okej. Da pa okej, kao što vidite doktorska ordinacija, možeš ovdje sediš dok te haskuju od kušavi krasa. Kako znači... Ej, vidio, ja sam ovo previdio. Nisam sigurno da sam previdio. Ovdje ima jedan secret, da još uvijek nema karticu. Vidio me! Ja sam već vidio karticu, okej, ovo ne možeš se mogu. Samo ne se dalje. Čekaj, ajde, sve to sviđa.
And then power. You success. Eto. Otvaramo, ovo mi se pre nije sviđalo, ali mislim da je sada najbolji začetak. To nisam prečuo. Zašto neko sad pokušao da otvorite vrata, ja nemam pojma. Samo se čekajte sekundu. Eto. Dakle, mislim da mi radi. Znam da se sad čuo kako mi pokušava otvarati vrata. I to mi se ne sviđa. Sad ćemo ovo sobu da otvaramo. Sad to bi vidio da je. Evo ga. Evo vidite pa. Nema momče, znam da će da izađeš, nema momče srčka me trefi. Nema momče, nema. Znači ako čujete znači muziku. Molim vas da vratite muziku, to je bilo super. Ovo se imala šači. Kako si ružan! Dođi. Sine, ko priča odgovara, ti si pričao! Dakle ne možeš da odgovaraš, stoj grekove! Ćao sine! Vidimo se nikad. Zašto ovo nisam to? Nadam se da ne može skoči. Ja sam mislio da mi se otvorio lift i da mi se odmah zatvorio lift. Ovoga se ne sjećam. Ovo je strašno, jebote. Iako ponovo igram, ipak je još uvijek strašno. Ti još grozniji izgledaš. Ej, to nisam preznao. Da, nisam, ovo sam igra. Opet idemo u Baldi's Basics, ljudi. Ovo je Baldi's Basics, ovako izgledaju. Da vas upoznam sa mojim drobnim drugarom Fredom i... ne, ti nisi Fred. Nisi ti Fred, beži. Gdje su one oči? Evo su oči. Evo su FNAF, kao što vidite. Evo ga Bonnie, evo ga Fred, evo ga Čika. Ti nam pojma ko si? Ti si vidio... ne, ti nisi Jonesy. Če. What the fuck, ovo izgleda kod njih ima dvoje. Evo ga moj drugar Fred. Gdje si Frede? Još uvijek neće pričaš kad je drugi put igramo u igricu, dobro, kako to kažete Frede? Ima anxiety problem, okej? Pazite se, to je Fred, on zna šta. Ovo nisam prvi vidio, ono oči se što pomogne. Ono ne zeleno oči, to su, nažalost, ružanci. Još ružni jebote. Ne mogu da mrdam, znači to je znako. 3, 2, 3. To što ne znaš da ovdje odem. Tako, samo se može trčao. Što se sada mi pobegalo do lokalo. Znači, tebe pre nisam vidio. Tako da bi te zamolio da ideš djecu zovna.
has program, znači naše oči odu u robote dok naše telo od tamo da se mutacije. Ej, evo ga Jonesy, nisam vas upoznao sa Jonesy. Gdje si Jonesy? Inače moj dobar drugar Jonesy. Šta maj Jonesy? Izgleda si dobio novi oklop. Lepo. Ja sam mislio neko govori ružne reči. Gdje je ono mene dobro? Što je mislim da pogledam dobro? Ok. 1, 2, 3. Dobro. Ovih ima 4. 1, 2. Ne, 1, 2. Ready gate open. Ej! Ovo prednica mi, da okej, ovo prednica mi. Sad se ne zbava, ovo prednica mi. Jonesy? Zašto? A što te zajebavaju Jonesy? Jonesy. Ovo je isto prednicu vidio, zar nisi imao ono kod naše? Ovo mi slušao. Ready gate. Hej! Vidio sam te, okej? I sad kao glupan idem tamo gdje će me ubiš. Ajde izi uz oko tako da ne možeš da me ubiš. Već kao Jonesy je veo. Znači ovdje što me ustralo, jel? Ovdje sam zatvorio oči. Sad sam vidio. Behind. Mene još uvijek srčka vata po sobu. What the fuck? Mislim su svi dole. Dobro, ne želim ono više nikad u životu ponovo. Abe. Usro me jebote! Molite srčka me Stefi, već sam medicin popio. A da, ovdje se nalazi, zaboravio sam ovdje ima za duglo. Šta za dvijek ima forum muziku, to čudno. To je da se barem sve. Zašto? Zašto? A zašto si mislio? Ne, ja sam mislio. To nije mogu ružnoći. Ej! Da, lupa kako hoće, da se stav različno stvari. Hehehe. You're the world, that's the beach. Ha, luparu. Okej. Ah, fuck! Govna kako se... Recite mi da on izgleda kao Eniga Ivan the Okej, ali sam kliknuo nego izgleda kao onaj Hey, do you want the blue pill or the red pill? Choose fast, Matrix confirmed. Ovdje su poljane. Dobro. Ovdje ne mogu da ovo prođem. Ali ovdje mogu!
stvara ta ružna. Tako sam i mislio. O moj Bože, ljudi, vidite ovo. Wow! Wow! Inače, hoćete vidjeti moje kuće, ljudi? Ovo je moja kuća. Vidite kako je lijepa. Ovo je moja kuća. Ovo je moja kuća. Samo ima ovaj rušnoće, ali je opet što smo gledali, ne? To je moja kuća i uvijek će biti moja kuća. Gleda. Sad će se samo pokori. Tebi gledaj se. Dobro, inače, ovdje vas uzimaju, kao što vidite ovi debili. Ljudi gore, stavno mu kraj bloku. Ha? Šta će? Okej. Kako se ovo sjeća? Bukvalno sam pre 5 minuta gledao, se već se ovoga ne sjeća. Ej, ružnoći jedan, mrš. Više nisi strašni, okej? Preko kad sam igrao bilo stvarno strašno. Znači, poenta ovom delu je samo da brzo otvarate za tako. U ovom delu morate da brzo nekako uđu. Sad vidite kako lako to. Ne vaje, znači, daj mi što uđe, bega mi je odavde. Ovo je priča. Znači, prvo dolaze ljudi, ako se prijavite za ovaj put, znači ne morate, i onda vas samo uzimaju. Posle toga, brže malo da idem, to je bilo bolje. Posle toga da se oko stavim u robot. Što vidite, to se ruke. I onda šta stane? Pakna vaše oči, ne vaše oči. These creatures want their eyes back. Dovoljno spratno, to je glupo, već sam bio tako da, ovo je lakši način. Lakši način? Lakši način? Morat ću lakši način. A oni su update-ovali igricu, ono je bilo starije verzije, znači, ja sam robot tako da to. Starite oči, gledajte ovdje, vidjet ćete kao imamo puzzle. Sad treba ovako. Postoji ovdje lakši način, znači morate ovako sad pa ovdje se trumirate. Ako odete ovdje i zatvorite oči,
veze, inače ovako treba se reći. Zove se ovdje, znači možda ako idete ovdje i ovdje pa onda će vam sve pokaže tu. Znači ovdje bi trebao kažem staviti ovako da gledate, nisam izgledati to će vidite kao hint. Dobro, idemo ovdje, wow! Loading. Polu robot, polu pas. Inače, you the host benefiting from signature transfer is murder, city does not respect its schools. Ok. Što je to ovdje? Ovo ne mogu ništa zapamći što da treba se radi, ali evo lozinke. 4, 2, 5. Znači nemam pojma što da ovdje radim, ali dobro. Inače ja sam robot, tako da mogu... Wow! Oh! Da li sam ja tamo video nešto? Prilično sam siguran da sam ja nešto tamo video. Inače... Samo zatvorim oči toga. Ovdje. 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 Svećam se onda bilo u levo. Nikad se ne mrzim. Can you show me TV? Man. Ja sam za glavu. Dobro. Ovdje će sad da me ubije. Halo? O moj Bože, to je bilo mnogo manje strašno dok su mi oči bili zatvorene.
Hey, quickly wake up. Possible, see? Just give up. Dobro, kako god kažeš sine. I sad će ti to kaska. Znači, samo treba ovako. Samo to treba samo. Znači, aj sad si iza mene, haha! A ne! Mislim da su sad bezbedan. Sad su bezbedan, da? Da, mislim da su sad bezbedan. Huh? That covers does not wait here until a new employee comes to give for a shut the fuck up. Ne, me srčka strafio, to je bilo super. Nemojte, ne mogu se... Kako ne mogu se sede? Ej! Igrao sam ovo igricu pre 5 minuta i već sam sve zaboravio. Prazer iceberg from the mountain. Hello, can I have extracted please? Kako se ovo ne se... Tak, gdje su tamo? Tako je dobro. Tako sam spadam dobro. Ajde, dobro. Našta, boli mene dupe, boli mene dupe, daj da moći, niti vama nešto da moraš, našta, ima samo da gledam. Sad, samo ćemo ovo gledati. 5, 4, 3, 2, 1! Nula, sreće nova godina, ljudi. To znači bolno. Dobre stvari, vjerujem poziram. Ej, najbolji jednik sam dobio. Ovo sam uspio da uradim za pola sata umjesto onako kako mi trebalo sat vremena. Inače to je bilo Close Your Eyes. Napravih ovaj Kalamangi. Mnogo dobro igrice, srčka me strafila onog puta, treba mi benzetin, 2 sam popio benzetina, ja.
Inače, ako želite još nekih horror igrica da igram, koja prvog puta neće da mi, mikrofon neće da mi ne radi, samo mi napišite komentare ako hoćete. Ako vam se sviđa, lajkate, ako ne, ne morate. Mnogo sam se skrimovao, mislim nekih stvari mogu se, mislim da se sada mogu se sjetiti. Ali to je bilo to. Vidimo se ljudi u drugi.